kelgen mezgilde. Azrail aleyhisselam melekül maut feriştanın yanına kelgende aytat eken. Rabbi laula akhartani ila ajalin qalib fa asaddaq wa akun minas salihin. Har bir benden ayta turgan söz. Emne deyt? Ya Rabbi, bana 5 minut vakit verdin. Biraz vakit ver. Men kılgan günahlarıma tövbe kılıp alayım. Biraz vakit ver. Men kaza namazlarımı okup alayım. Yok degende peşinen bir yolu senin için sajdaga tiysin dep. Har bir bende şol ölüm kelgen mezgilde aytat eken. Yok Kuday Taala Kur'an'da aytat. Vela yu'akhirullahu nefsen iza ca'a ajaluha. Hiç kaçan Kuday Taala bir bendenin rızkısı tükegende. Bir bendege acalı kelgende. Anı hiç kaçan Kuday Taala keçiktirdi. Biz emi bak köpçülük yerlerde cenaza olganda biraz okugandығы sebebinен janaza kabırga emes, körök oşol ölgön жердин үйүнө барып oşol жердеги иштер менен körök алек болуп калат экенбиз. Hiç ушул кабыр казганы келбепмин менчи. Kabır kazganı hiç gelgen emes eken. Anan bundan 1-2 yıl aldın. Janaza namazdan keyin çıktın. Cuma namazdan keyin karasam bu yerde jigitler kabır kazıp atıptır. Canımda şerigim var. Anan şerigim menen kabırın aldına geldi. Kelip anan keyin kabır dayar mı dayar emes desem dayar dedi. Bütüp kaldı dedi. Şimdi tilipireyim dedi. Kança mamleketni başkarıp durgan Osman imperiyasının handarından bolgon bir han Sulayman Sultan özüne kabır kazdırıp күндө ошол барып кабырына жатып турган. Мени Султан Сулайман падыша болсоң, башка болсоң, бий болсоң, келе турган жериң ушул деп өзүнүн нафсисин тарбиялап турган. Bir көрөйлүк деди ушул жер кандай болсо эртең келе турган жер. Кирдим, жапкыла дедим жигиттерге. Иштан коюшту, жабышты. Эми жанагы жердеги чувство, жанагы жердеги сезимдер, жанагы жердеги ой пикирлер, жанагы жерде жана Аллах Тааланын аяты эсиме келди. Rabbi laula akhartani ila ajalin qalib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ya Rabbi, bana biraz vakit ver, çıkıp tövbe kılayım ya Rabbi. Çıkıp namazımın kazasını okuyun. Çıkıp ibadetimin kazasını kılayım. Bir yolu senin için, bir yol olsa dağın körük. Tesbih aytayın. Jigitler kaçkıla dedim akıl zorga çıkıp gitmedi. Bir ok bileyli tuğanda. Bir gün gelir, oşol jerge kiremiz, takıldat albayımız da. Oşol jerge kiremiz, ya Rabbi biraz vakit ver deyiz. Bir ok vakit verildi ondan. Bizge verilgen mümkünçülük bir de oşol jerden turganda. Oşon üçün ömrümüz barında, dinimizde canımız var mezgilde. Kiçine olsa da oynamayla turganda. Kabırımızdı, ahiretimizdi, ölgönden keyinki ahvalımızdı. Bundan keyinkisi tübölük. Bul jaşı 60-70 yıl olsa, bul jağı tübölük turganda. Bul jağı je tübölük azap, Kuday saktasın. Je tübölük rahat olup çeşer turganda. Oşon üçün bul jaktı jеңил санабайлы. Кээде жана тозокто мына ушундай азаптар бар, тигиндей бар десе, кээ бирлери ушундай жеңил санайбыз да. Китептерде ушул нерсени айтат. Тозоктогу эң жеңил азапты айтат. Эң жеңил азап. Өрттөн болгон, оттон болгон бут кийимди калошты кийгизилет дейт. Ошол бут кийимдин астынан адамдын мээси чай кайнагандай орактап кайнап турат. Бул тозоктун эң жеңил азабы экен. Эми ошол адам ойлойт экен. Тозоктогу эң кыйын азап меники болса керек. Аллах Таала бардыгыбызды мына ошол кабыр азабынан, кабырдын фитнасынан, мына ошол тозок азабынан, тозоктогу кыйынчылыктардан Кудай Таала бардыгыбызды узак кылган болсун. Кудай Таала мына ушул кабырга киргенде, мына ошол караңгы кабырларыбызды мунаввар жана нурдуу кылган болсун. Эми дагы бир жаназа темасына, дагы бир